Zgrada Univerzitetske biblioteke je sazidana 1926. godine zahvaljujući donaciji Andrewa Carnegiea. On je bio bogati trgovac čelikom iz Pittsburgha. Carnegie kao prosvetitelj je želeo da se sazida što više biblioteka. On je verovao da će pismeniji i učeniji ljudi koji čitaju puno knjiga iz biblioteka napraviti bolji svet u budućnosti. Zato je posle Prvog svetskog rata odlučio da obnovi i 3 biblioteke koje su bile uništene u ratu. Prva u Beogradu u Srbiji, druga u Remsu u Francuskoj i treća u Luvenu u Belgiji. Sve 3 su nazvane biblioteke sa prve linije fronta. Univerzitetska biblioteka u Beogradu nije obična biblioteka. Ona je pre svega namenjena profesorima, studentima i naučnicima, ali je otvorena i za ostale građane. U njoj se nalaze i dragocene i skupe naučne publikacije. Ovde se mogu čitati štampana izdanja i digitalni tekstovi. Preko posebne internet veze koja postoji samo u ovoj biblioteci i na fakultetima, mogu se čitati gotovo sva važnija naučna izdanja koje se širom sveta objavljuju u digitalnoj formi. Univerzitetska biblioteka je 2018. godine objavila prvu Twitter knjigu na svetu. Pored toga što možete saznati šta je to Twitter knjiga, u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu možete čuti mnoga poučna predavanja naših i svetskih naučnika, umetnika i pisaca. Najstarija knjiga koja se čuva u biblioteci je Otomanski rukopis iz 1204. godine. Na njenim policama čuvaju se mnoge stare knjige. Neke od njih važne su jer su pripadale velikim naučnicima ili važnim piscima. Ima i pisanih rukom na persijskom i mongolskom koje možda nose drevne poruke u koje još niko nije pronikao. Neke imaju divne ilustracije i veliku duhovnu vrednost, kao što su ćirilski rukopisi iz srednjeg veka. Da biste zavirili u ove knjige, danas vam je dovoljan samo internet. Sve su one digitalizovane. Možete prelistavati 100.000 strana starih novina. Ako želite da vidite kakve su bile srećne 80. ili saznate šta je to zlatni papagaj, na stranicama kultnih časopisa Ritam i Džuboks. Možete da čitate i tekstove iz jedinog antifašističkog nedeljnika u celoj porobljenoj Evropi, koji je redovno izlazio i pod nemačkom okupacijom od 1941. do 1944. godine. Ako volite virtualne izložbe i želite da saznate sve o rektoru koji je osvetlio Beograd, o rukopisima Čikajove zmaja ili o govoru cveća, u biblioteci možete videti i dodirnuti magičnu kutiju. Ona će na vaš dodir otkriti sve tajne jedne vredne knjige koje je u njoj izložena. Naša divna zgrada ima najlepši čitaonički prostor na Balkanu. Univerzitetska biblioteka u Beogradu nije obična biblioteka. To je biser srpske kulture i nauke koji još čeka da bude otkriven.